Nasaba cek dekna ala wasele matasi ri jama-jamanna riolo. Mancaji pas sabarang laurialena latahang lele jamang mancaji pak balu awo. Burane 43 tahun umuruk naiwe mondro ri kampo Cempae, kecamatan Soreang, Silaungang Wawine na 5 anakna. Kurang lebih si tahun etana mancaji patasi, nana lebih lele mancaji pak balu awo, nasabak cek dekna wasele tuli na lolongang. Nenia paimeng, mapake lopi bicukna, nama lembatasi lauri kampot tanah milie, ujung lero mangali awo, nainapa na balu paimeng. Naya awo na lalinge igeteng rilopi na tonangie. Na di getas sisio awo ianae 100 gangka 150 to awo rilalet tasie. Paimeng, rilalang si minggue letahan nulle geteng awo epa yarek ga 5 sio. Tas si mingguna nainapa na balu ripak banuana pare-pare. Ini sudah berapa lama bisnis begini, Pak? Baru mau masuk 1 tahun. Ulang lagi 1 tahun. Karena di sini kan maunya di Siringan itu di Siring laut, di pinggir laut baru orang bisnis begini. Kalau di tempat-tempat lain kan tidak boleh, kita transportnya susah. Kalau di Siring laut begini kan senang, orang tarik tinggal simpang kalau di situ kita akan naik. Ambil bambunya, Pak, dari mana, Pak? Dari Tanah Milie. Siapa? Tanah Milie. Tanah Milie. Itu pulau apa di sini, Pak? Pulau Jolero juga. Iya. Pulau Jolero. Oh, diikat per anu, Pak? Diikat baru ditarik. Isinya sekarang satu ikat kan kadang-kadang 150, 100, paling sedikit 100. 100 nih. Itu dibeli di sana dengan harga berapa, Pak? Dibeli di sana harga 17. Berbatang. Kecil besar. Iya. Majepu awok na balu weding maeta tahang. Sania awok maelo na balu napak biring risik di onruang engkai Athena sarekwameng dek na kenai wae yarek gade magati masolang. Naya jama-jamang mancaji pak balu awok mancaji jama-jamang papoji laurialena latahang. Nasabak sek di awak wedin na balu mak dupa-dupangan ngelina. Mapamula 10.500 rupiah, gangkanna 25.000 rupiah tasibatanna. Paimeng, rilala siulenna latahan nulle lolonga saro malepik-lepik gangkanna mak juta-juta rupiah rilaleng siulenna. Oh, pendapatannya, Pak, kira-kira berapa, Pak, dalam 1 bulan itu kira-kira? Dalam 1 bulan kayak mau puluhan juta juga. Oh, dalam 1 bulan. Usaha bambu lah. Oh, usaha bambu. Tapi Bapak juga pernah nelayan, Pak? Iya, pernah nelayan. Oh, pernah. Tapi sekarang berhenti nelayan? Berhenti sudah. Lari pergi begini bisnis bambu. Berarti baru 1 tahun, Pak, berhenti dari nelayan? Iya, baru 1 tahun. Mancaji pak balu awok salimanna maiga saro weding ilolongang naya awok maiga toi ake gunana lauri rupa tawe.